A very good morning. New TV news analysis as ming tabi punang po han bamakta da dong hosyale metong bramna punang po taram nok chubagloy na ikok no na karum jari. Ngasi Imphal da fungba tongan ba pauche singi maroi ba headline sing kana ne na bugi da makta maside saru ya biri basi khigi oja bubol Secretary General All Manipur Columnist Union ahan bamakta da oja bu studio taram nok chari. Oja ngasi khigi analysis asi makha chathadringe gi mangoi na Imphal da fongba tongan ba pauche singi maroi ba headline sing amtang miyam da pathok tuna thamjabagi khudong chabadu lawjage sanalai pakta ruling MLA marakta Congress nungsiba yaurambana PR lakibani sangthakiba PR mapung fana chalairaba yai haidana khigi Khrai Assembly constituency gi El Susindro na thamli Politics yaw da basingna politics mostly high bagi hak laite NPP National People's Party gi Youth Conclave MFDC ta pangthokre Politics ki khudong chaba launa ba wangang ba natte ibobi asaba nong mai paraga shell kharamba ani phabagi manungda Manipur Police ki ID ama yawre CID ama yawre ponafamda irang loshindana thambada kari kana balai bagi ibobi ekhoi karimata tauba ngamdana lairi bimo Congress na PR thamba pami government thugaiba pami El Susindro ECI electoral roll gi asoiba sing semdok na ba elector party sing na khudong chaba piri miyangi khalaga thabak tawbiyo hunaba tok piro MPDF Sanga Express ta pukchel sing dabagi waroishin purak tabani ibobi PM ki Independence Day speaks the Manipur Pankide. Eviction ki mingda street vendor singbo awaba pibigano. Naharol ki thaudang da ulaitaba mafam da kege na yumbi oiru badagi India ki miyam na maitei bulana uribani. Delhi ki riot nimit taret ni da loishin ki Gujarat ki riot nimit humni da loishin ki adobu Pikraba Manipur gi irang loishin ba ngamdribashi manungda aron ba agenda leibenara ibobi Indigo flight ama atopa flight ka thengjin nage taurure Assam ge minister Sening Chit hinghaure President rule pamba Congress party lairi bana state asida popular government lakiroi susindro nongmai utlaga sel khai bada chenaba police constable amaga DI tata driver amaga phare Manipur Laingati Laira Rabi Imani Haibadugi Fibam da Adumak Legadori Bra Kriti Chakra Piragani Lauthokiba Captain Lalri Roma Dadi Mizoram Langakna Lupa Lak Tara Piragani Lauthokre Bir Chakra Piragani Lauthokra ba Imphal Eski Kaikudagi Squadron leader Rijwan Malik Tadi Manipur Langakna Karimata Piroidra Kumbi College ki Wathok Singh na High Court YNBU Hajarak Lep 3 MLA Prem Chandra Yauna Langaki official ani amasung El Gopal gi mathakta contempt petition file tawrakle haina akhogi hairiba singje khogi Imphal da phongba tongan ba pauche singi marui be headline ngatani baza masid makha chathaja boina Manipur lengak si khogi laira rabi imani haibedugi phibam adumak leiragadra haidana khogi handak Pahalgam terror attack ta mioi kunga taruk laikhidabada khoi Pakistan gi mathakta India na operation sindur chathagibada thawai Kubak ta koi thawai hapaga hariba operation sida yaukiba khogi Mizoram gi amadadi khoi ngarang adumak piragani na lauthokra haijing ngarang adumak pikhrabani makhoi gi di dubu khogi masida Bir Chakra piragani lauthokraba Imphal Eski kaikhudagi squadron leader Rijwan Malik tadi Manipur lengakna karimata piraroidra hariba wafam simaksu nakalamaromda khogi national integrity gi damakta khogi Thawai ji khubak ta haptana asiba amadi asang hingba amadi changbagi kano da changlaga tawriba singsigi makoibu acknowledge tawba makoina tawriba thabak se acknowledge tawba makoibu honor tawba habisisu tangai phadana khogi haurakliba singsida motivate tawbo oina khoi reward se pibam tho e adumakpu hairiba khogi Mizoram gi di
lalri roma da di khoi lak tarasi piragani lak thokre hai singrang mak pi khre masigi khoi chap chapa pau source tagi khange dubu akhoi gi cm nongthombam birena hai khiba warol gi matung ina su khoi gi per capita income si da yengwa matam da khoi gi defense ki si saruk si yamna wangna defense tagi si su pan bane adumakpu masida hai ba khoi gi squadron leader Rijwan Malik tadi Manipurna mahakna tauriba thabaksi recognize to boina Manipur lengaki maikai dagi di hai ba sida khoina karigumba mata pida ba hai ba sisu ozana kalamrom da tungda kogi defense da changjaning ba angang sing si da su kitang mamai si topa negative oina hankhidra hai bagi selgi wanga ta sunata ba koza tauriba thabak tugi recognition ama honor tau ba hai ba si atopa state ki Mizoram gi tawrga khogi tawda ba hai ba sisu thawai di chap mane mana tawriba thabuk tu su chap mane si matang ta di oza ge ba mo che kari kamain thambini thasari yai lai ma han mada new tv north window tv gi viewers sing busu kai kam ba thamjari khabar sing na no magi leptana maroi ba pauk sing myam purak pa duga naina ba myam tanamina ba masiam tangai masi makna masi manipuri khunai si adum di puthaduna chatli bra yingsil libra hai basi ta khabar gi newspaper ko media gi fraternity busu ai kai kan ba thamjari then ngasi gi ahan ba topic ya limana pukala iba ngasai gi karigum khara kari hai tare sacrifice tawgi ba khara gi maman koi kai khumna bu utpoina pi bagi kana si attentive oina Mizoram government na ngasai gi magi oiba adu soldier da pi gre Manipur gi oina su thawai na pontha pi ge ba ko adu pi de hai bagi ngasai gi kanani Rijwan Malik ki wafam je koina pukat pani masi gi damak ta su ai amna nuai hai ba tare khabana pukalak ba ko so nai su nai na bani na adagi then constant stakeholder kano authority department su masi ngasi note tor kan masi yam thuna kano response tor kan na lawi and then the attention of the concerned department or government ka masi PR gi kano central administration lady basi gi authority singda magoi attention jo draw tori ko aduga ayale matang ki thamsi khwaidagi mani prithvi da magi lebak semnarak padagi lebak singna mating thongna hingbagi history ma lakpa sida territorial nationalism hai ba pose yam iroinaraga miui ba lai ko miui ba na te sanga singbauda even si anongsa oiro kai oiro even magi kan jaga hai ba ma khangjaraga laksa ba jaga du hinjan naru ba adum adugi khana sena ba thui bani even Manipur itself simak adum thengnari ba se territorial nationalism hai batare sai lisang sitna laira pai pai puna thambiri materi tu adu kai gadra hai bi chingna baduni kai da ba hai bi mapum dagi mase ta badu kano ta bi yara tai hai bi kai bi ya da badu sai kai ra kanda matam pum bagi oina semjin sajin ba ya da na ing na ing ta da na hinga da bado madu phati hai na tawri bani aina laiba koitak laiba posi masi mari leina ba ngata ni aduna masi da makta Manipur ki territory ki damak ta thawai ne thaba pontha pi ba ko Bharat ki territory ki damak ta Bharat ki system ji manung da laiba defense ki manung da defense personnel amana magi phangom thokpa hak mangon da pi ga da ba ikai khumna ba mayam singa do koi thinda na pi ga da bani hai bani maram na Mizoram gi government si so I appreciate ko for being an attentive government ama oi bagi ai thakli aduga masi gi due ama khoi gi government da laiba sisu attention draw tawi anyway still we have time ko and the government has time to should follow people's wish to ko to compensate to say pay respect to Rijwan Malik ta full respect people say pami ko amdi magi whole life magi skill magi mawtang mapoki go na di aduma Bharat ki territory ma ngak na bo na ba thawai na pontha pi ki base masi ai line la honing de aduna khara hena mari leina ba sing su khar kholau lauraga attention draw to ra kanda athu matam da koi ki manaba attentive government like Mizoram government ta oi smaina aga eta honingi ha batare in the meantime say Manipur ki oiro gi Bharat ki oiro always territorial nationalism masagi ngam khai ama laksaba ngak na ba hona bada thawai na pontha pi gi basing di full respect pi gadabani but still territory matang sis wa koin clear oi gadabelai koi gi Manipur gi perspective ta yengo kanda ko Manipur di ana kana pre existed state ko before 1949 gi koi gi mamang da laijamba state amani na within the Federation of Indian Union lakamatam da
so Article 3 should not be applicable so aduna akhoi gi leriba territory se preserve tawra thambi ga dongni haiba miyam gi demand leiba ko sisu adum ai kano matang sa na maram di akoina ani nainaba matamda akoina hoji khwai gi koina economy or education da wairo natraga any construction da development approach ta leiba matam mayam sida ikoida khwai sai thing piri ba ju conflict situation unrest ko maram chadana community miyam muna hanba khana hanba divisive policy tawriba kholiba mayam singi kano se koi well aware oiba masangi akoi leader sing ni na so far koi social background gi leiriba then political kanada system da leiriba ko then intellectual academician mayam gi leiriba leading part lawriba singsina yaring gai di khara koi gi khara wamin na batare hai batare just for the sake of the generations to come ko yang kanda koi gi pose yam clear waina koi gi within the framework within the territory of India, the territory of Manipur should be respected. Maramdi, I could give a proof contract in Nipan Mapan. To in them launi, Laushu Laukigani, I go Hingmina the Yadabani, Hingminarapani, Hingminagadorivani, I walk from Chitonge, then Aroibada, who keep point to the Aduna Rizwan Malik. Ki sabsab justice sama respect aduga mawi kai khumna bu utpase concern government na athu ba matam da ta honingi ha wa thamgi ko amada. Okay, thank you very much. Jamase makha chatha jaboina PM gi Independence Day speech ta Manipur pan khidre na thamli khoi gi humdra ga mapan suba Independence Day thauramda mahakna punna minute chamaga ahum ni thamki ba speech ase minute chamaga ahum sida tongan ba issue gi matang da pukhali tumapu Manipur gi oiba chahi ani hel ba issue si gi matang da Independence Day speech khakta da nate parliament ta oiro parliament ta mahakna pukhat ke bise only masai gi khoi gi cookie nupi ani parade tau gi ba matang da statement tham gi du da gi hena Manipur gi issue si gi matang da su pandra bani masina takpadi Prime Minister Narendra Modi tongan ba country da chatli adumakpu lakadori ba September tang ni pan damu Assam da lakani haibagi kano le thangnari ba state si adum frequently visit tawe dubu Manipur da lakpagi wari leite Manipur gi matang da nachung de masi magna takpadi even Pahalgam attack ta mioi kun ga taruk lai gi da ba dukimatik nungaite Manipur da mioi kyano lai chan mioi kayano lai gi drisi mioi kayano IDP soina lai ri Manipur gi thawaina karino Kashmir gi Pahalgam attack ta legi da thawaina karino habagi comparison ma ka question na arise ma la e boza sida anywhere mahangna visit to matamda minute chamaga ahung ngang ba matamda parliament oiro amada oiro Manipur gi issue da mahangna visit to bodi la da na why ma bu thok ta ba hai ba se boza masina dakpadi Manipur si India gi saruk amma nate habagi chapchaba achauba example ama khakne masida lairi ba khogi lainga ki representative sing sina adumak yana ba chatlaga leibese masimak na su hairi ba khogi Prime Minister Narendra Modi na ekhoi bu siyauna hanthaba miyeng yeng bani habese oza thamoi da phawi oza gi point of view di kari kamai thum ya le mana adum wahang se hangang padalo yaw gre ha bitare kana Manipur si taseng India gi saruk ama kana oidre ha gi praman adum kana ni adum sumbani akhoi taseng na Modi ji khangdi khang bajani Manipur se India ga adum pullaga lakti ga na haiba ko India gi masak se aduga akhoi na akhoi gi prime minister masa ji adum Manipur gi prime minister oiga ji ai khalam dum mam da basu adum lai ko song ningsang da ba haiba tare aduga seng bagi de adum entity tongan lakpani ani se aduna bu merger agreement 1949 tawri ni na ko kan merger agreement taw ba haiba ji makta bu party ani state ani gi marakta yana buduni ko Bharat ki international gi law gi matung ina ko adui mamang da koi treaties mayam international status of Manipur ya koi lejara krepik ozpik na ko ali maliam ji da Manipur ga sawu manaba Manipur ga adum Manipur di kharabu pikpa laibak si sami mathukta lai ni dana adumai tawdana Asia gi Southeast Asia gi civilization gi mo silaga koi su laksarak pa ko akoi kanoni aduna si adum haina batabani maramdi prime minister amana ma ki laibak ki territory ko ani home minister amana ma ki laibak ki territory masa khangdaba aduga miyam gi kano human rights under constitution ko akoi gi phajana kano akoi judgment justice tawdaba haibase masi da muksu sahi ani makhai hena akoi nehel ga lakpa ko
chani yang khai umpu ta koi gi misi mina thoan ba da gi lising umpu ra gi displace to gi wari akoi tari ko aduna sigum mayam si yeng kan da kanoni akoina akoi gi oiba prime minister ne lo bungam da gi kano jo akoi ju la edana sam ma ka yi tit for tet aina to bi action duna kano mina khum ka dong ni malem gi yana ba poni dana adum sum asigo pot amani hoji laksali si yeng su yeng to mandre kano yana ma ko ma akoi gi expect kari akoi gi thoina masida mon concern oidaba ama aina ure thaudukna tai ko sai ani makhai mukse na het laga thamini hojik people masagi oiba lengak saba largest democracy ni harbi india sida masagi lengak saba kano mas state ohendaba ma thammi gai je aduju ama majority oiriba government ama leina ko ana sigum baga si akoi khangi then akoi na adum akoi khangi akoi chai tharan kumba ba ire ni dana ko ya le ma 33 adi dagi akoi dum iri modi na sahi ani makhai hen na manipur gi maram da tawriba india na kari tawriba akoi gi khanga hi intellectual yam nam chai tharan kumba ba si iba to khri ga na akoi khanbi ganu ko iri ko aduna tawriba thodok mayam si adum loina record tawri document tawri accordingly adum maduga sabsaba lakani hojik si apik jaga kharab akoi gi palam da namdhaba yawa matam natre ko gi ai and then revolution then globalization gi yam pikpa khungang am ga samana le ko matam jedi ko aduna yam na buksin siang na thabuk tongmi na basangi laimina badra yam na ningthina gat laina manana ting thongna laimina bagi ko federalism gi kano do masak to yam phajana lehaningi aduga subjugation suppression human right violation chathari ba mayam ko asigu mayam se yam thuna lepana phani aduga akoi hingmina bagi masat adu akoi legeda bani adu akoi udre aduna asi mayam sina akoi the sense of akoi gi alienation na ba tare akoi da laksala ibani ko aduna indai politics so akoi we look jagi ek is policy laisala ko si hori ek is policy ni tawri je akoi thengnari je manipur gi mi mayam wahal liba dagi divisi policy sanari ba kong chahali ma thong kangan dri bisi presence of koi security mayam thamba yanam ni ne aduna hoji pusalai honjal ai ko akoi ga ju ningjang bazana te da manipur oloi sina sida ki bada ko china gi phi kan sidang ki bada adum pakan da khal lai rabra manipur ga sin nong ta ningjang dabra hai bagi question du la ini ko aduna akoi samna china na di sona kan da yengu special economic zone gi ma gi rakhain ken state maya da sajal la imni ko adagi yok akoi gi phayu deep sea port kaina ka samudra da ga sajal la imni ko asigma mayam gi kano ga si yenga kan da hoji border dispute thokpagi issue la then security concern ni kari gi juma gi geopolitical ko yam te ninari se amasi yam kum na na intellectual experts nga dum kan na kali yam phaeng kali maram di asi akoi ne yam na khang accordingly akoi gi oiba afuru mayam gi kan apun magi adigi akoi gi oiba sai gi as all historically evolved territorial integrity of Manipur kamane preserve tawdagi protect tawdagi guys according to the very movements ko of akoi geopolitics of India ji akoi khanga ga ko sab in ba kana tawi ko aduna we should not expect much from India ai se haining is aduna akoi hinga mikha polaga su lakti dana koi se sahi lising mari manga lak po sita sahi bjc makha sahi yang khai taru katani asa awagi makha sahi tare katani ji kan jai makha da leri ba system si sahi humdra antak mapan ko sigi marakhi ayam ten sahi lising manga gi marak ta si pirasi ten mani havni da adugi gatto akoi da adum leijaga da bani aduna akoi si mayam si yeng kan da India ki su Kaladan ki multi modern transit akoi transport project ka ina Kaladan project ka ina akoi lai dina ko aduna degi Agartala and the palette wala gi river ga sagal iba mayam se si am lai re and then kan trilateral kan lai di India ki su ek policy da Thailand ga kan Myanmar ga India ga gi kan international highway ga sem da khon mayam ma si ani gi interest mayam se da ngau lai bane ba kamai na Kaladan kan ga ki kamai na sa gi tri national kan je highway se kamai na control to ga gi ga na sum lai ba se ana si mayam si
ngau ki bani ko aduna akoi hojikti akoi intellectual akoi CSOs and akoi concern ke no me am se let us not blame us on the Indian leaders ko aduna let us akoi hona minara se angtang shared values ma amana ko tawrakanda akoi na akoi ki stance kamane leps ge degi akoi ki sustainability in all aspects ko or political me it be ko education or resources economic ki ko culture ki perspective da akoi dum stand tawgi kanu se amasum da hena asangin ningi aba humji thangge ko kanu. Okay, thank you very much. Zasida koi gi naharol gi thokdang da mo u leitaba mafam da kege na yumbi oru badagi India gi miyam na maitai bulana uri bani haidana koi gi uzabi mol na thamli nakal marom da sida mo koi gi Delhi gi riot numit tariat ni da loishin ki Gujarat ki riot numit humni da loishin ki adubu pikraba Manipur gi irang loishin ba ngamdribasi manung da aron ba agenda lay banara haidana koi gi CLP leader koi gi Pabungi Bobi na su phongdorali sigi matang da jana kalamarom da aidi hairi ba khugi cookie sing si India le ngang na proxy soina season haiba simo ja yam achau ba kaino ma leire adugi mathak ta khugi MP gi lai ba sit sing si da subject to correction 170 mukti oirangani masida makhogi voter sing si gi marai baksi khugi scheduled tribe na lepane adubo khogi sidagi chatli basi MP ani khatani outer inner khogi masida mu yengura kanda tasingna sagi voters ki marai baksi scheduled tribe sing le pe Manipur di khogi maitai sing scheduled tribe list ta chandabagi adui mathakta mu thoi ba kaino si khogi conflict si gi matang da tongan ba version ni Union Home Minister Amit Shah na thambasi version je jaga khudingi state akoi tongan ba version ni taseng namak akoi gi hairi ba Delhi da numit tariat ni da loishan ba Gujarat ki humni da loishan ba aduga Manipur gi si chahi ani almost hel ba si da hauju population ba ngam de hauju ta su thamli ba duni and akoi independence day da minute chamaga hungang ba da Manipur gi issue gi matang da not a single minute tilada second ma bok tham da gi statement lairi sida taseng na Manipur gi issue si lotion bada union government da kari gum mangja ba khara leiram gadra hai bagi chingna ba makhak lak ba adu miyam na di dum ningbu ngangnari masigi marum da kari leibano hidden agenda khara di leiram gani habadi ngangnari adumapu sigi statement sigi matang da ozagi oi ba point of view da oza kari kamai na yeng ba ozagi aduni mamang gi question ga mari lene na satharak pada hen na yam concern area ni ko koi si kano ni mi ni ko koi jo leibak ni ko aduna koi kamai ni hingi aduga koi na kamai na tungi futures kamai na semam gani si is our right ni ko aduga masi da makta koi siwa ki na sacrifice tong ni ngarang da even mahiroi sitaranjan na dum kano ni sana mai thar ga black kano ni koi thajar ga ko khang ma makta ba Manipur kunai gi samila na sara helaki bi adugi representation akoi symbolic oina akoi nainari ko sigum magi history nga tani akoi sila rise nisane hek yom han na hatok pigi ga tawba adugi kanna bi mai bin tholaga 1975 dugi hek kan ba ko and then armed forces vision powers in 1950 ai ke sana thamden ba aduga draconian British ki oiba draconian law black law do aduga to enta adugi ni 1980s ki matam dugi mera pai bi tolok tana si ogda mera pai bi ai si institute ama weraga kunai asep aduna sigui history nga tani akoi sila ise then aduna oza MP bi mona si amuk lai re ka gi no ayo na to hai bado masi adum hoi matam gi oina adum chumba lai ojikti yam na personality ji khara adum kana to goda bani ko develop to goda bani aduga miyam so khangna representative mute ama tha bai se whether maybe foreign na tha bani na khan gera na taga within our constitutional kana da framework un tha bani na khan gera but now the representative should be something ko ko gi a competent kana person ko amadi oi gedong ni hai badu ma yam maru since 1950s ko Indian constitution se enforce to gi matam dinga si bogwa akoina satharak liba process asi da adum akan ba mayam su yaw khre ko ayana personality apha mute sing but karim tongam gi dai batare ko ausik su karim tongam moi ko adubu khara dingang batai ngangna batai launa batai khara adum mo lauri ko and samai to duna
लाइव इशूसीदा अखोइना याम कन्ना एक्सपेक्ट तौबसिमदि अखोइ कन्ना तौब लैतेको अदुना अखोइगी ओइबा कन्ना येंगमिनासे हाइबनि अदुना पॉलिटिक्स असी यामना अखोइना पंगांग नंगनेको खबर दंग असिगी पॉलिटिक्स पॉलिटिकल कन्नो अखोइगी एडवांटेज अदु अदा कन्ना कांग्रेस बीजेपी की कन्ना मयाम अखोइ अदुम गांगनेरिदना अखोइदी तसेंगना गंदे लावरकपनि पॉलिटिक्स हाइबसिदि अखोइना हुजिसु कमायदा पॉलिटिक्स यावदबना पॉलिटिक्स मन वांगांगनु गाइसे हाइरोइदबो वाइनि हाइबनिदा पॉलिटिक्स हाइजे कन वोट थादरिबा खुदिंग पॉलिटिक्स दम यावरबनेमी अदुगा पॉलिटिक्स हाइजे पार्टी की लेवल में मखा ताउ पोतु पॉलिटिक्स कौदी हाइबनिदा पॉलिटिक्स इट्स ए डेफिनेशन लेजो मागी इंडिविजुअल लेवल द ग्रुप की कनोदा मागी फैमिली की नत्रगा मागी कनोगी लैबाक की अको अदुम पॉलिटिक्स हाइजे मी खुदिंग मका लोइनरगा चटपा सागोन नरबा पोषक अमखक न्यायबनिदा इंडिविजुअल कनोगा अदुना सिगुंबगी कंसेप्ट कजी अखोइ लेहनिंग बा हाइबा तारेको अदुना हौजिक लैरिबा सिचुएशन असिदा अखोइगी यामना मतिक चाबा कनो सिंग यामना मतम की को खनबदु मिदी यामना मथौ ताइ तौबदी लाइबा ममांगी हिस्ट्री ऑफ सी पॉलिटिकल कनो सी येंगो कांद को 1950 अखोइ अदुम केम तोंगमदला ला याइ बतारे मरमदुना अखोइना हेक नसिबौदा लैजरी से अखोइगी ओइबा गी अपुन मसक को अखोइगी ओइबा मरक्ता लैबे एनमिटीज मयाम अखोइगी सिंगसेप थारगा वा कायरगा इसिंग चंगी गाइन तौबो दुमाइना को वा मणिपुर की वा मपुम जेक थुगाइनबा लाक्नरिबा नाकनदगी इसिंग थाजनबा लाक्नरिबा अमाइ तौदना मसे मकाइ तानबगी वाखल मयाम फॉरेन कन एक्ट्स रूल्स लॉस लेरी मयाम से मतम की अखोइगी मरि लेनबा एकेडमिशियंस इंटेलेक्चुअल्स को देन पॉलिटिकल पार्टीज मयाम नमा मागी एरिया दंग मयाम कंट्रीब्यूट तौनरगा आइडेंटिफाई तौरकान टाइमली टेकल तौबा हाइबा तारे अदुना अखोइदी कनोनी लाइव सिस्टम्स मयाम सिंग असे अखोइगी फ्रेंडली अमता ओइदबनिना अखोइना मसी कनोनी तुंगी मिरोंगी दमता खल्लगा मसी अखोइ थेंगनबा ताइ खंगबा ताइ अदुगा मदु सिनरम ताइ अफबा तुंगलम चट अमको अदु मंगाइ अखोइना हुजिक लाइगदौरिबसे मरमदुना अखोइ पॉलिटिक्स से मसी अखोइ मुन्ना खंगबा म संगी अदुना अखोइगी मणिपुर की पॉलिटिकल स्टेटस अखोइगी लेबा डायमेंशन अदगी कन मणिपुर दा सी कन पोसी मांगनबनी गायन तौरका हुजिक लेबा डिवाइड रूल पॉलिसी हुजिक कुकी के पनिदेना कुकी सी याम चंबल लॉजिक ता अदुम कनोनीदा यानरीदना मैकेंजी की मतम शेक्सपियर की मतम दा ब्रिटिश न ngसाइगी फुर मचा मचा चाय सायरा का पई लेबा मयाम दो खतंग खतंग मानब मयाम दो कन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस अम दा यमफम मोर कान दा थलो थोन की ममिंग ने दि हारेदना कॉलोनियल वार ने से इवन की हुजिक लेरिमा कम्युनिटी सिंगसिना याजरीम नेबा कोइ इंटेलेक्चुअल इंडिया पोल कनो जी इंटेलेक्चुअल एकेडमिशियंस मयाम ना हारिबा टर्म जे इट्स अ कॉलोनियल टर्म ने यानरी नेबा द कॉलोनियल टर्म दी कॉलोनी लेट्रिन लौरगा दि अदुम असे मुथक फत्रो अदुम मुथरम थोप नत्रना अदुना हुजिक मयाम ना एनी कुकी ट्राइब का जे अखोइ कनो दि लौथोक पियु गायना हारि से अदुना कुकी दि अदुम लौथोक अदोंनी को अखोइना लाइरिबा फुर मयामगी अखोइगी मारगी पाइतेगी राल्टीगी सिमतीगी को रेबा कोम कोइरेंग कन मयाम से कनो बाइक कम्युनिटीज को मागी ओइना फजन अदोम दोइन सकदौनी अम्ब्रेला की कनो से अन कुकी बताम सिदि आइदि एनी कुकी वानते कुकी जी मक्से आइदि कनो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज तो होनिंग देबनी लेतबा पोलम ने हामिदा अदुइ मथक्ता मयामना यानबा कॉलोनियल वार्ड अमने हाइबनिदा कॉलोनियल वार्ड तुदगी कॉलोनी दगी नाम थोगा ngasi इंडिया निंग तमगा डेमोक्रेसी ने लई नत्रो अदि कॉलोनी की मसतो अखोइना हुंतुक सियाब नत्रो ना अखोइना अखोइदा इंडिया ना निंग तमे हारकान कॉलोनी की मसतो अखोइना सिम लेहोबदि यारोय हाइबा अखोइसु अदुना कुकी तामजे कॉलोनियल वार्ड नि हारगदि कॉलोनी की वार्ड लौथोखरजी मतम पुंबगी ना अदुना लैरिबा असेंग असेंग मागी फुरुप सिरु ट्राइब के लिस्ट चललिबो को लाइक थादौबु ओइरो दगी लाइक हाउके नत्रका कन गांगते बोइरो लाली बोइरो सिंग अदुगी पोत पातला रिकॉग्नाइज तौरकान मदि इंगलजेबा कोइ न ताम अम्ब्रेला कुकी से मसी मसी तंग लौथोक मिनरजी अखोइ सिनरगुमजी अदुगा मदु अतोपा डॉक्यूमेंट सिंग द सिनदना बसो अखोइ तक्सलजिरा हाइ वफन से थांगलेको ओके थैंक यू जस्ट द यामना नुंगाइबा हाइगद्रा इंटरेस्टिंग ओइबा हाइगद्रा खुगी रूलिंग अमदी ओपोजिशन की ब्लेम गेम की मतंग नि मसिदा खुगी खुराई असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की एमएलए खुगी एल सुसिंद्रो ना फोंदोखिबा वारोल नि कांग्रेस ना पीआर थंबा पामी गवर्नमेंट थुगाइबा पामी हाइरी
masigi thamliba statement sigi matang da khoi gi tang mapan hau ki February tang mapan da former chief minister Nongthombam Biren na resign tawgraba matung February tang ahum dagi president rule si Manipur da thamdana lakani adumakpu hojik si amuk tha taruk amuk extend tawgre masida nongtho khoi gi El Susindro na phongdor ilba statement si Manipur da PR thambasi Congress lengak na makhoi gi dimani makhoi gi apambani haibani adugi mathakta hairi ba khoi gi tang mapanda khoi gi resign tawbo si da khoi gi no confidence motion thangat pasi Congress ki makhoi manga khaktani mi tara sudadi no confidence motion thangat pa ya tabagi kano sule sigi matang da mu ngarang pawmi na hangbagi matungina ko BJP gi manungda Congress hagot pa yawbra hangbada yawram ba yai haibagi statement ju dum thammi yawram ba yai haibasi makna su masida lai se ngasi phauba hoi mayamna amu waroshin je loira loishilak pangam da bana yenga kanda koi president rule si la kanda kharamakti phagadra haibagi expectation di tawgi Congress na su dumak PRC thangat ki adumakpu hojiksi amu president rule je pamdre khoi popular government ama semjarage habani masigi matang da oja ngasi phauba khogi absolute majority leiraga su popular government ama ling bangam da basita sengna BJP gi leiriba MLA sing sigi marakta khaibung tai habase oja yam mayek sengna tai base sidane ba mase khaibung ta basina nakpak tar kanda makoi phammunai CM gi chokri se munai habasima oja haiman ba thokla roidaba yamna mayek senglaba mayek laraba example ma khaksu oja oi si matang da oja gi statement di kari kamai thami yai lema koi swai su dum akoina thengnari ba awawa masak amani haiba tane ko akoi gi oriba leiba ki miyam gi furup mayam gi ba saktam mayam si akoi gi political platform amada democracy pa leiba ina ko sigi system amada koina akoi government ling akan da assembly pamaga assembly haiba sini assembly mawi humfuna phami je moi humfuna te je khan ga bani people to 30 lakhs population of Manipur gi mifam ne na koina loba ma sangi ko si consciousness se koi political leaders in chale hani ko aduga koi adum hojiti hana gi du natra bani miyam se khongi aduna politicians so called ko hari ba sing sin ngang thuk thak to ko mayam sing mayam si akoi adum assess story ko aduga sab katari teri yamna oiba yaw nga sing hang ki bi kano hayeng adi ngani tabudi swai si akoi se kano akoi thak si lepe ba ko ngak sal ko tawri mayam si yang kanda aduna akoi i oiba hoji pogi board congress and BJP gi nakanda lai mayam sing asina thangma iba pot asida miyang gi oiba pot se khara dum kano ni wat pa man bi mami tai ko political advantage sama gi party sing gi leben de hena sangba adu gi posak tu akoi da mayek sing ko tawgoda bani ko party ama ko gi phubon sana ri ngamna hona bai je freely contest and tongri dana adu bu hojiki lai situation since May 3 2023 gi la iba situation yenga kanda di akoi di adum demand tor lak pani irrespective of political parties kon akoi yaraga di tang yamna aron mabu ro atu po ro khanami dara kanda akoi gi pochi da sap akoni akano thangho buna pharoidra haibi kano se madu ude ko masi akoi ason mani haiba tare hojiki party gi oiba dominance natraga kano mayam do ikoi miyam hojiki yam conscious oirabani ko ana don gi ngata yeng dana ikoi mi khan base hantaki lakadori ba mi khan jingna singma ko mayam gi singma khan base asida khari yumpham oira kadra haina ai hantaki khangi ai khanjei ko maram di ikoi na su yamna wari base khudmak politics yumpham oibani dana imungi politics imungi head of the family ki politics ko then laikai politics sama lakpa matam da laikai du gi club ki kari ki leaders ki mayam gi magi politics and thinking process ko then district amagi na area gi kanu posak mayam se as a state or nation gi thak la akan da magi oiriba masak ase magi political leaders sai batare ko makhoi gi kanu na lep toine hojik lai ba ami gi civilization hojik lai ba malayam si gi masak se ko aduna political leaders sai ba se akoi masi miyam na conscious oiba hauri eba aduna hojiki BJP na traga congress ki na traga any dol amada yam kanna emphasis pira aroina khalli next la election ji diko leadership phajana quality laiba then ta magi masagi oiba
kano sa yimyam gi oiba kano mayama vision mayama piba ngamba ko aduna masigum basi ekoi check tora ani lawi aduna masigum leitraga di ekoi kunai su kan mangam moi aina highly se akoi yam sip propaganda mayama na cover gi headline kan base masi ai yam pamui hai batare ko kano akoi gi yai mo ko aduna ngang thok sak torpa toriba mayam singa se amana amagi kano handana yengba hangkat yengba gi wa ngata na te congress na bjg ngata gi nate ekoi na yamna kitang hena serious wa hening ba ko khara hena energy kano pira kanda ko ye malim da tongnariba political leaders mayam na magi leiba ki damakta magi leiba situation contextual problems mayam da thammi ba magi vision ko ri magi opinion mayam do adu sum yengura kanda ai ko sidida khara kitang akoi sip oibagi kano se akoi na uiye akoi leina solution da lak pa nataba yam suggestive oiba nataba achit akom yengba gum kasin ko ya yenga asoiba leira ka ngasai gi yam juai khu gi pot hainari dana ana siguma pot si yamna kan haising na kitang akoi semtu minasi aduna politics haibasi masi yam maru oiba pot amani aduga maitai masa moina ko natraga even group contract tarit mayam leriba manipuri kunai indigenous people singi jinda akoi gi ojaba atum yam talent leijabani maram aduna any kana political party gi leiba politicians singa sina sikanbiraga hojiksu now matam lei haiba tare improve tongnabagi ko aduga maruina hojik aina pami di manipur da leiriba situation sing leiriba pot mayam si kanoni yangi punna sai party gi level da ngang la buduna ta ko khara hena kan tum khara role la honningi haiba tare aduga isam chamba aina khara sang ngang ja te kesunati isagi oiba majority oiba masing khwadi yang ba kan masing ama leira kan da isagi sarkar ama lingma ngamda ba haji dagi hena son bajibu kari leiri ki ne ko aduni cc adum kan sini aduga akoi history da bot congress and bjp or other political party wagera akoi adum wara la ai ba tare aduga magi nakna hona baga gi political opportunity magi nakna riban yar dear once katana tana praja as a whole ngasi economically socially culturally in all aspect on fronts ta ikoi degenerate opsela ini ko yalema si mayam si inga kanda apin tawjaningi akoi myam gi mihut sing oina laibiriba sing sina yarega di hojik leiba situations da khare na concentrate tawbiu and then matam gi politics taw matam da kitang thak wang na haiba tare ko opinion sing thambina ba akang hai sing su kara consult tor kanda prajamyam da en convincing oiba mong da ko thambagi kano sima thaksim kitang pukala ningai wa phum ge ko. Okay, thank you very much uza sidamu khugi uzana so hojik thambi ba khugi npp gi khugi working president james pk sangmana phongdok kiba statement amada politics yaw da basingna politics mo li habaki hak laiti haidana thamlagli sida mahangna thamli basi masi haibagi mahuta naha singna politics sida haidi khongda salakanda yengbiu habani adubu lamdam sida leiba miyam singda khugi electoral politics ki matang sida kadai be yongna khangi habasi masuza akoi hangba ya ba wa hangamani adubu hairi ba khugi electoral politics khakta natabida anywhere everywhere oza politics yawda ba mafam jibu kadai da ulai ge ba even family itself tagi yum mama pan tagi friendship tagi oza politics laita ba mafam di politics makhal gi politics ne badubu electoral politics se kadai bo yona hawgalai bana ha singna kitang makota sien khara paira ba adu oibata ga de oza masi social activities haiba mingthona me hekta pira kanda matam kharagi matungda akoi election mayok na pase he akoi thengnai adumakpu hairiba mioesi electoral politics ki matangda sigi knowledge ma kadai bo yongna leirage habasine boza masi yamunna representative oriba singsina indian constitution ji loinma khangda bagi wanda ba haidi representative ama oige hai targadi tangai phadana khangda ba yada ba saruk kharedi khangpam thokpra na khalle sen khara pairaga heta ai election matamda sen yelaga tapam thokpa miyam gi awat pa khara khajik melaga miyam gi constituency magi representative ama hekta oigani habagi wakhalon si ngakta ne boza hojik bot
lepnaraiba mayamse sigi matang da ojagi oba mot sidi kari kamain thammini Yamaru Yaponi, politics, I would say, without politics, no one can just live as an update person. Situations that Atuni lady say, I don't know. Hariba politics ki part asini ako youth sing sida kamani instant tawri bage haibani and politics si makhan nadum ko international politics then national level ki politics lai ba ko amagi political ki ideology laijaba adagi samai tawdana hariba mayam sing asiki yamna clarity si laina background si laina ko youth sing si pukot pam sangi haibani ngasi akhoi maruina soiriba si hoi akoina leader ngata da akoina taisen base masisu agoi agana sumde mam isana isa da taisen bani isana khangiba mihutu aina aga yamna amuk kano tawraga di madu ai isabu kano saijaba haiba tare ko adana overall yang kan da ikoi yoriba kano se electors mayam id kasai voters mayam sing magi level sing se masidi da akoina awareness yaudabra then present education system jina madu address tawdabra about kano ki politics matam da ko matang da ko Maramaduna Zati nation state mayam sing magi lebak si sustain tawraga magi ko community sustain tawraga puthanaba mayam sing sida ikuina uriba siko kugi magi values sing magi historical kano se importance mayam ko and then magi heritage mayam sing se masak khangba khanga puthara ko mayam se masina kugi nationalism gi pot se kugi sagal apa sih aku ina adum thing ko aduna manipur itself kidang asi kaithar lebi se manipur ki national question kairak puga loinen manipur ki nationalism masagi purupun traga tari nipan hingminari basigi oiba commonality and masagi nationalism gi sense of belonging to the state so mangaponi haibani da Maramaduna hariba mayam sing ase yamna akoi education system jina ngasi incorporate tawribra NEP ko new education policy 2020 gi ngasi adum update tawra puthara ko mayam si magi anasi yamna adum fit oire phajare ko ma structure se but application tawba matam da koi gi kanu sing si da youth sing si da masi akoi yoiba local gi kanu oiba adjustment haiba tare values mayam sing adu gi part sing adu kayam effective ina happy gi haibaduni likewise akoina politics haiba gi kanu se concept si angangi youth sing sida yamna kano ko ipajana piba si akoi ude haibani tongan ba aduna maram oiraga anda akoi social education and akoi formal education so amuk lai dina ko akoi laiba puru kun tratari pansi bukto masama sagi oiba dress and costume magi sakcha yo thak adagi magi oriba piba mayama leijari ba gatane ba aduma ando punjal akanda akoi semi ne ba aduna unity in diversity itself india da paliba si manipur da akoi ne nganna sahili sangsina la abane Sigo mayam si kaithara ka mayam singi understanding kamana sar kadagi haibase masigi oiba pot mayam si masi akoi gi angang sing sida mami tahan ba adu mayam sing adugi tangai phadama mayam gi importance mayam jo youth ki mindset da pira kan mana hayeng political leader ama wera kan hariba values mayam do ngak pangam bagi kano ma mangon da phahol ka dong ne ba adu phawbagi lambi da sangsal akanda ne ma gi right full political leader natraga kano gi legislature ama oina lakadoije aduna aikoi gi oriba system ay mahay patare ako se ako metay katan ti ko metay pangan katan ti ko hingi se ato ba fru mayam su ako hingminari ko hari ba mayam gi shared values the equity and growth amal lagi dong ni ko ari chauvinism majority metay ni majority wera haraga magi pongthok chongthok pa ko adu go mayam se ako lairoi dong ni ko adagi amuk minority singsina mukshu masada irrational minority complexity sana ge fru apipani haraga always kana minority si samana lana khangan ni magi ba pulling shiraga adum phaina chakadongni haibadu khaloidongni ko gan haiba mayam sigi kanoma broader perspective ma koina adum malengi literature jingsina piri haibani da se aine ta puthok wa nga ta nate ba malem se koi yamna makhon khudi mukta yamna fast oina sakrabani ana makoi da makoi education system sina daga leriba no one to leave behind ko single angang ama ba da larik tamna lai hobuji yadabgi mission na sangi ba ko ada da moi da vocational gi japan ga vocational da kan impom mo kan da
ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔꯒ ꯆꯠꯂꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯧꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯚꯦꯂꯨꯁ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯏꯚꯟ ꯑꯥꯏꯌꯨꯁꯤꯑꯦꯟꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯟꯗꯣ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥ ꯍꯣꯠꯁꯄꯣꯠ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯒꯣꯜꯗ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕꯅꯤ lots of resources mayamna hojiki multinational corporation then national corporation mayamna donori khutangdaga resource mayam honaba lakna ba khonaba leidina ko samaina charangna halaga leinaraga mafam ji protection ji da ama free movement gasi leina handra kanda last resource mayam ji hontok onjin tawba nungaina bane ba tawriba khot mayam se sigum mayam lakadori ba se should be conscious ko by the very political leaders khangadawne ba so at first अकोगी वोटर्स मैम से सोशल एजुकेशन चंगेबा अखोना कर्म पर्सन बु राइटफुल पर्सन ओइदुइनो हाइबा मतमदा अखोगी इश्यूज अखोगी रिसोर्सेस अखोगी लेरिबा कनो मैम इंटीग्रिटी की वापम क्वेश्चन मैम सिंगसिदा फजना अंडरस्टैंड तौबा ngamba misak ama khanba ngamba praja gi level mu changi haiba sineba chi consensus se koi legadabani aduna huji hariba ko jcb kara leiraga kano khara leibagi level ama khakta hausu mami ta base mase ai nuaite maramuduna lepiriba candidates sing exception masi su hana khanganingi and then voters mayam sing sina su masi tangai phadaba se koi kano khanga kanda hojikti kano well lan thum mayamna ana paisa tangai phadana paisa paidi ba yadabani aiba candidate khalalli je masi prajana ju khalanbra haibe question su sini capitalism gi ko kano ma authoritarianism nepotism favoritism ko si mayam leiba se masi ko kitang yengsin minase haiba kano saida thamgi ko thank you Azasida muk yauri basically asaba nung may paraga sel kairamba an fabagi manungda Manipur Police ki CID ama yauri hari aza kui hari ba kui law and order nga kadaba singsi kui mamang da su dum thengnagre drug purambada fabagi khotpagi ko aza simak su kui laibak yam thiba makhakne koi nung may asaba paraga asi thoi je kui Imphal iski yari pokto lai mamangda rang pung tarik makai da thoki bane sium basina dum khoi nan governor khoi DG na hai gi boba phum do any hire kaino da chen na oiram boi tar ba su chap chap cherak pi gani hai bam di tham gra bane adu maksu dum masagi sumaina monthly salary ma su phangi ba adu mak oi tar ga su power masagi kaino je season na kanda chen khaigani ga habagi sigum ba kaino thoklap pasina su dum laibak ta sigi issue si masu za laitabadi nate dumak lairi ba sigi extortion gi kaino si masu sida ko gi law and order khutta pari ba makoi yausal pa haiba sinna su amuk yana khudong tiningai jum ori ba sigak tana tana koi drug ki kari ki kara da su chena bagi wafam ji hana su dum laikre sigum ba sumak thoklai ba si oja ta sengna kari haini hena life yamna luxurious oina hingningakpa natragana kari karamba wakhalondagi laibno haibagi matangse si oza phabagi ong pharibane ba natta targadi tawriba thabak sinadi ahan basu oiramni haibagi thajabadi leite frequently tawra matungda phaba oiramgadra haibagi chingna basu lei masibakna adumak miyamna ekhogi state forcing da law enforcement sing that hazabagi chang si su noma nomagi hantarakpagi kainoma khak su lairi boza si kamai ni yeng ba yauza ngaiba kanoni mamangi mari loi leini ko collapse ha batare hojik leiri ba koi situation se atuna masidagi afaba pot amatang tholo iko akoi gi pothok mayam che maramdi democracy satpa leibak si da yan phajaraba socialism gi oiba concept mayam ama akoi da ko adu mayam du punna hingmina punna chamina punna chakhomina bai concept si mangdana adugumba government ama leiba ngamtadana ngasi pia leina president rule ne ko president itself si amaro defense from the kari hena bs of pot ama ko aduna si mayam si leiba system amagi manungda leibani sigum si adum kanani even president rule masamak akoi sida laiba je masi akoi na ngasai political background mayam senghauda baduna ne ba democracy gi masat mayam tu practice ta hauda baduna ne ba aduna sigum si am tai tholokini ataki even idingaram nan chumbra subject to correction award people the independence ki award people the bogda kanu yaro madrak phagi ba case na ba yawi gaina hagi buju yawi mane ko helima
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯄꯤꯕꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟ ꯁꯦꯠꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯖꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯃꯥꯔꯛꯁꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯗꯅ ꯀꯟꯖꯨꯝ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯋꯥꯠ ꯌꯨ ꯀꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯖꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯟꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯔꯪ ꯑꯔꯥꯛꯇ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯗ ꯁꯣ ꯇꯧꯔ ꯍꯤꯡꯅꯤꯡꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯀꯦ ꯑꯃꯧꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯔꯛ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯠꯂꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯤꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦ ꯑꯣꯐ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯏꯠꯃꯦꯟꯁꯤ ꯁꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯁꯝ ꯂꯧꯕꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯈꯤꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯊꯕꯛ ꯆꯪꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯌꯨꯝ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯀꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯪꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯊꯥꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯪꯉꯤꯕꯁꯤꯅ ꯊꯕꯛ ꯆꯪꯕꯗ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯤꯗꯨꯒ ꯆꯥꯅꯔꯛꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯅꯤꯡꯉꯛꯄꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯃꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯠꯁꯦꯞꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯉꯥꯛꯇꯒꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯦꯀꯣ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯏꯟ ꯁꯦꯠꯇꯁꯨ ꯀꯔꯞ ꯇꯧꯕ ꯀꯔꯞ ꯃꯥꯏꯟ ꯁꯦꯠ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯐꯣꯔꯝ ꯁꯣꯝꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯖꯥꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯔꯞꯁꯟꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯉꯥꯛꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯁꯤ ꯀꯔꯞꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯞꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯂꯦꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯦꯁꯟꯅꯦꯕ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯏꯠꯁꯦꯜꯐ ꯏꯁ ꯗ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔ ꯀꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯃꯦꯀꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯃꯦꯀꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯣꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯀꯣꯂꯥꯞꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯦꯁꯟꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯁꯥ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯈꯤꯗꯕꯗꯒꯤ ꯁꯣꯏꯔꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯥꯏꯂꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯥꯏꯠꯐꯨꯜ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡꯒꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆꯇꯒ ꯈꯔꯁꯨ ꯊꯣꯛꯅꯔꯛꯑꯦꯗꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯁꯤꯒꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩ ꯊꯥꯛꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯠꯆꯔꯒ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯍꯤꯡꯅꯕꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯌꯦꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯇꯝꯃꯨꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯊꯤꯀꯥ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯕꯣꯔꯟ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯗꯕꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯐꯪꯉꯒꯁꯨ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯗꯨ ꯐꯪꯉꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ ꯃꯁꯥ ꯈꯛꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯁꯣꯏꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯎꯀꯤꯜ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕꯗ ꯎꯀꯤꯜ ꯅꯝꯅ ꯇꯝꯍꯜꯂꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛꯇꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯀꯗꯧꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯁꯦꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯥꯏ ꯃꯥꯏ ꯁꯦꯜꯐ ꯏꯖ ꯑ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯁ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯀꯣꯂꯦꯞꯁ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯉꯥꯛꯇꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯍꯤꯌꯥꯂꯤꯃꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯤꯌꯁꯅꯦꯁꯁꯤ ꯂꯩꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯡꯗꯒꯤ ꯁꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯖꯔ ꯔꯨꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯣꯡꯅ ꯌꯨꯕꯤ ꯀꯣꯟꯕꯗꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯥꯏ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯀꯣꯟꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯞꯄꯒ ꯍꯤꯡꯉꯤꯗꯅ ꯃꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯉꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯉꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤꯀꯣ ꯐꯠꯇꯕꯁꯤꯅ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯔꯤꯞ ꯊꯥꯔ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯏꯀꯣ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯖꯅꯅꯤꯇꯥ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯁꯨꯠ ꯑꯣꯜꯋꯦꯖ ꯕꯤ ꯔꯤꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯜꯋꯦꯖ ꯕꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯗꯦ ꯀꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯊꯥꯡꯒꯥꯟ ꯄꯥꯎꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯟꯅ ꯄꯨꯊꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯏꯟ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯃꯦꯟꯇꯀꯣ ꯌꯨꯝꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯠꯄꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯖꯒꯥ ꯖꯒꯥ
जगह सिंह अखोई स्ट्रीट कॉर्नर लेयो मयाम सिंह असिदा मूर्ति सिंह थंबगी सांग छाउनगा आई याम नुंगसिबा कनो खक आइना इकाई खुनु भाई तारे ओनली सिंगल साइरेंग अमक इरमबगी अमकतंग इरमबा कनो कवि अमक कनो दा साउथ की लंबी मयाय अमर थंबगा कनो तौरमेबको अखोई लंबी तापदुगी कनो अखो कनो वेबा maybe maki lami me ai tham me hai nida adu ain hang achika kamai to kan sairing khok iram bai ni hai ba adu ki matik magi lebak tu nationalism da yampham moy i ba sairing tum katang dang ta mi du gi murti la respect to tham me ba akoi di pari puri ki lari ba halaman kanu mayam singi oiro amagi oiro khajik manipuri kunaida anaga furup singi lemina bada ko furup singi lo singba singi marak ta gisu chamana respect pi ba yabagi kanoma akoida leitri aduga mi mayam su itihas ki kano manungda nama thamjin biri hai bani da aduna singo mayam ga si khara adum ai puthok pasangi aduna lambi jingali jingi marak ta ga si khara adum moi gi photo ga si thamaning ba hai ba tare ko aduna si samaina chamtamna koi khara semkat minaba ma sangi aduga egocentric ai samak si ai su adum aina nga ai sam ki asoyo khunai gi marak ta le kan aina nga sari ngang gi mayam sing sam element phataba kano ha dum yor dorom ne ba masaji adum kana si mas adu ngangmi na jadi yade khana mi na jadi yade dum matam gi ai gi potu mayam sai sanji tongna kan da kara lokthok mi na kan da khade kachik ko aduna ning sai corruption ga je hai ni topi ro wa ai se ai di hai ngam do ma ngam de ba maram di na social lai gamina aduna yankhai lo go do kun da handabiyo na hana haininge ba daga kullo duna tala da handabiyo manga duna ani da amma dagi yaraga di sumaina som daga minimize do ina som chatharak bagi kano na tana ngasi dei to AICD ID yadong mandi ko doctor na ama prescription pire ju jang hau du adum chaninge ko adum chaselli ko aduna adum sini aduna maram aduna ngasi leiba situation PR itself si koi punamaki ko lari haiba haitaba mayam gi goiba kano elected process ki consciousness le hodaba adi leader khan badai ko na kano to hodaba then adu mayam du yang kan da madu gi product ne ba ngasi ko na PR thingnari ga je sidai da amu matam gi leader la ising sin ngang na sangnari ba mayam si koi adum assess tawi sisu adum kano kitang oiba जाखत को खुनाय मा दा लाइबा पॉलिटिशियन सिंग लीडर सिंग ना तौबगी थाक तु यौबु ngam yam wali ba ko individual khana ba dong na ge taubo ko poko sigi pot mayam si khoi khara dum semtong ina si nakan ko aduna si mayam gi khajik semtor ko mayam dun contribute tora kan dang khoi gi tang kitang kan taubo polom semkat min si haina khoi na appeal win taujage ko kana okay jaloi shilak pada khogi sidasu mukhogi indigo flight ama atopa flight ka thingjin nage taurure assam ge minister sining chitta hinghaure hari oza masida headline kari ba warol simaksu kitang thamoi da ke haini indigo da tong flight passenger si hari ba khogi minister assam ge minister bimal bora sikak ta dinate ba tongan ba passenger su yauri bane adu sining jitta hinghaure se ma khakta na te ba tongan ba passenger sing ju sining jitta hinghauri ne ba tuna thamoi da phabu duni ko za haijari se print media gi khogi kan headline ka ba matam da su as a whole oiba wahai se thamaninge ka hani emphasis se mangon da oina magi thawai sin hena mamal yam bagi kaino ma khak pa ba da thamoi da phawe ba za simaksu aduna natana moza handaksi khogi Ahmedabad ki thaudoksi thokiba thaudoksi gi matungda khoi flight ki keno si flight tong ba khot pasida mi sing ji yamna trauma ma ki bagi chang si ma hengat pagi am khaksu leiri sigi thaudoksi thokraba matungda su khoi adugi lamdu da adu tawri habagi flight ki plane crash tawbagi aduga paikhatluraga landing tawba yada bagi khot pasi oja yam handaksi khara toina tai masina su hena mi sing je flight tong baki bagi traumatized to bagi kaino ma khaksu tawba masigi matang da khogi thoi ba thaudok se khogi runway da hana flight ama leiba si uda dana tasalake tawba dagi thokpane su hairi masida ATC khogi air traffic control gi makhoi pau phaunadra haibagi ama amuk khogi sigi main kaino di civil ministry of civil aviation gi makhadani ko zalai se simangna khogi khwaidagi safest transport ne na su dum hainari ne khogi air transport se
सिगे मतंग सिदा हंदक से फ्रीक्वेंटली थोलकपा मी सिंगसु चत्तबदी यादबनिना मेनली मैतै दी हाइरिबा कोई नेशनल हाईवे सिंगसिदा बाय रोड ता चत्पा याबगी पांबै सिमा कोई हौजिक लैरिबा मणिपुर की होइनादी कॉन्फ्लिक्ट सिदा सुंया हे यादरे सेन लैबा लैतबा दरकार लैरागदी कोई फ्लाइट ता तुंगा चत्पा नतरी उपाय सु लैत्रबनेबा ओजा सिगे मतंग दा ओजागी ओइबा मोती करी कमाइ थमिरिंग होय lambi thongi complaint taunareba deki hojik kano ni transportation gi matang sini communication go masi sakhula kula ko mari le na ko sakhul ki kano je mari le ni ko aduna sigumba singasi yamna kana secure ba thambagi tangai padaba duni yai lemna masi aroi ba mu pukhala ise amaramdi ai phana singe na taga ai phana kano goire haraga su resourceful way haraga su ai gi mindset tu da ai na chakadar transportation natraga ai gi communication gi the means of pa koi gi kana do the secure way daga di ai ngasai khali me am du loi tong tho ga du kan du ni na aduna ni ngasi flight chataya da bagi situation laksal ko adi flight se tong matan ahmedabad se madum ni jang pa ko se ni jang ga khali mi kading mak se adum ek tong kan da du pai le tami tong ko aduna sigi lai ba north east kana si papa ko iba operator iba kano mayam sing sigi kano si adum kamana tauri ga na haiba ngasai gi flight sing ji iba mai quality leidana adagi magi history adagi leiba mayam sing asi masi yam attention na mapiba gi kano tangai pada baduni aduna masi sigum basidi yam pikna kano swaida adum resolution inge akara national level da kara toina sigum bagi kitang hek kano nuai ta basidi yam national issue eta weheningi in the sense mara leibna tra kari sa ko ipi gi wana nataba akoi engineering ki perspective adagi my equipment my material I process adagi magi wariba checkup ki karigi magi toma section mayam lai ji alertness attentiveness se masi always kana mathok tai haibni da every day sai adibin kana driver si luidena akoi blue agan haina blue hin na hairiba adagi bus ta tungi mayam si lamchang la akanda tongi mi yang khai cham loi tum mini dena driver mathandana to mami tu kano kano tolaga aduna manata phamaga sangnari ne ba once driver dun loire haibani da aduna asiki flight ki oriba pilot singi kari gi moi gi physical fitness maintain fitness ko singom am and then akoi gi oriba asu highway highway akoi sida leiba equipment sing leidana si mayam sing asi yamna check tawba ama sangi aduga has surface means of transport ki oiba kano se always in the sense of the public habitat passengers ta masi matam leiba ki bit prevent tawraga adum leiba leidana sigumba ma akoi kana sangbagi tangai padabaduni then hoi ojiksu high grade ngasai gi minister gi level duna mo highlight tawi wani tawdadi people mayam passenger mayam yauri mo gi values samana human rights tadi ko under the law ko the values of human rights the same ni ko under constitution da maramaduna kana thoyuna koi gi mayam singasi loi yenga kanda last concerned department and a concerned ministry abama always like ko aduna hojik ahmedabad ki case ma thok laksala ko dangarang gi adi marak ta suwa tai khara adum koi gi kana rumor we ya na ta propaganda khara adum thokre ko hariba mayam singasi kana ni khara india world gi phung gudi makta su khara toisela ko kosela ko yaw buduna hariba area ji akoi attention pi hodi ya da badagi poni maram di hogi su ngasi ju paisa lagera lairagera ko sai satra mahiru mayam ma natraga official mayam ngasi flight ci sanna bonti dana si chatori bani ama tawduri bani maram aduna akoi swai gi kano si su khara hele ma akoi na su ta pha ta bada ta janing bada haiba tare akan particularly north east ki area gi kano sing sida magi route of flight pa mode of kano si kano pa bi ko pase delhi ga ate international airports mayam si lainari ba khar khenabam thokpra akoi gi batongan ma kano si magi topography degi magi kana weather climatic condition degi magi chahi gi lairi ba mayam sing asiga loina especially masigi section nama kano ko flight ki gi no syllabus ta curriculum da kadai phoba yawbo no duma ai kitang kano ma khangning ba haiba tare swaida leiram ga di leiram su khangning ba haiba tare khari khenabam thu idana maram di aikoi gi leiri ba kano je singi lamni aduna sida leiri ba weather condition adagi sigi leiba kano mayam sigi kano se akoi gi india gi aeronautics ki kari gi flight ki kano system manung sida leiba training da ngasai gi hariba mayam sing se
staff ki oiro ground work to oiro mathak ta leibo oiro pilot to oiro and then ngasai gi mai attendance mayam do oiro crews mayam gi kano do oiro ko sidi da particularly north east ki oiba kano si mayam sai tamam gani khalli ko adu gi pot to up to expectation up to kan mai kan update tawraga mai level do adu din da aina uzening di tawro moi di haning de tawri pot ki quality mayam sing do akoi isana su as a kan moina khangning ba hai ba tare passenger moina maram di akoi tongdui ni chatoi ni adagi ama tawdui ni na akoi si adu gi khantang deploy to honing ba hai ba tare akoi si da ko adu gumba kan tawra ba not ski reason da lai ba pot si da especially train to specialization tawba adu gumba pilot ko particularly ma loi haijaraga ju ama tawjaraga ju akoi oiba north east region je magi tongan character magi kanoma laijabani na sida special ate kanoma magi certification ma pira kanda pilot pu oiro crew pu oiro ama pu oiro si mayam je gi survey par mayam ga se lehaning ba tari staff to oiro moiro adu gumba gu port ka du adi kanu do lachin ga mane ethya kanu khanjal ju na singam mane khangira ju adu gi experience lai da kamai tawni ga ju khangda bamna transfer to sala phamjal kanda madagi kanoma da tholpa yabu haibo ni da ani Delhi gi airport ta kanu da dum leiramba staff tu ma salang no kanu da Guwahati da Manipur thajalaga matam da magi mode of gai signal kanu ma yan bugi kanu du khadi khenabam thopra magi leiri sing man gi gari gi khantu khanjing gi wari mayam ji yang kanda maram aduna sigum ga si khara yenganing hai ba tare aduna secure transport aduga yamna communication se kana phajara kanda koi chakot pa natraga apun bugi saktam je laktoi ni development approach da masa ye kana ji well kana ni akoi gi kare hai tare equip kana se akoi gi roads the communication gi kana secure oyo pose leira kanda koi mindset mayam ji ju kana tawdui ni ko angsa hai ba do ngasai gi yamna wakhan jina phaba oiba idea mayam leiraga su lambi thong da jaking mayam thokpa ai ngasi si ngang gi la ke taw param kawe ba masa adai ngasi di si wakhan thamge tai jaking thaina hona ba da ko sigum bagi lai adagi lambi da ban ising chawmar ta gari kum indara sa mu ju hori ko ai di sigum bagi kana mayam je situation sina yamna kana to holi aroi bada akoina yamna well secure oiba am ka phawon na ba hari ba mayam singa se yengjalani hai ba tare particularly akoi aviation gi Indian aviation ki system sida north east ki particularly so the attention ka piraga koi passenger ki ta mari leina ba stakeholders sing su leram gani ko department sing special attention ma I draw to jari hai tare ko okay thank you very much am ngai ju ja na isagi mamal yam la ban matam khara khajik tang kai to piduna asigi imphal da phongba tongan ba pauche sing maru headline sing khan ne ne bada ja ke ba warol kayama point of views kayama thambi bugi damukta hanna ujabu new tv mai kai degi tagat pa phongdok chari thank you very much once again loishila pada khoi gi new tv ge analysis meng tabiri ba khwai punamaki mafam dagi ngasi yunedi kaine na ba ya thangni jari pinabirasi till then take care stay safe and have a good day Central government ki thabaki exam mai pakke khallagadi kari pagadabano khangbadagi kari paroidabano khangbana hena maru oi Russell Coaching Institute mayang Imphal SSC Defense samadi banking exam singi tha taruki boarding course hauzaragani mafam asida boarding da leiba satra khudingmak thabaki exam singda written da 100% success oiri mafam asida sakdaraba retired navy Air Force samadi subject expert singna takpi tambiri boarding da leiba satra sing nomada pung tara ozaga loinena larik pahanbaga loinena pung amagi physical training su pijari mafam asida subject khudingmaki shortcut methods su takpi tambiri akagnaba sit masing kun khaktani yawbining basingna mayang Imphal Bangun buya leirakta leiba Russell Coaching Institute ta lakpiraga registration tawbi hau natraga Akupamaro gidamak mobile number 8289-833-957 da contact tawbirau Hakchang phana thamge hairabadi
इरमदम मसिमक्तदा लैबा ख्वाइदगी फरबा हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा बबिना हॉस्पिटल लेजरी मफम असिदा थाजबा यारबा अमदी सेल यामना चंगदना स्पेशलिटी कुन हेनबदा अना लायेंगबगी खुदोंचाबा पिजरी पेडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कॉस्मेटिक सर्जरी अमदी स्पेशलिटी मखल मखा कयादा अखोइगी स्पेशलिस्ट सिंगना मरिक चुमना थवाई हक्चांग यावना लायेंगजरी अदुना स्टेट वांगमदा अमुक करीगी चटलुगनी अखोइगी मणिपुरदसु हौजिक्ति अवांग बथाकी हेल्थ केयर फंगलबदा मतम मांगन बिरगनु सेल हेन तिंगन बिरगनु अखोइगी स्पेशलिस्ट सिंगदगी मालेमगी अफब थाकी लायेंग पताक युमफम ओइबा सर्विस लोबियु बबिना हॉस्पिटल वे होप मीट्स कंपैशन अकुपा मरोल की दमक बबिना हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खाबई सोई इम्फाल ईस्ट लेंगसिन बिरउ नत्रगा अखोइगी फोन नंबर 6909390666 ता कॉल तौबिरउ Welcome to Uttaranchal University.